Ya twongeye kubaha ikaze muri mu biganiro byacu kuri Turino TV nkuko bimenyerewe kandi bisanzwe mukurikira televiziyo yacu. Bwaba ari ubwa mbere urimo kudukurikirana, kora subscribe, share and comment muri iki kiganiro ugiye gukurikirana cyangwa umaze gukurikirana. Hanyuma rero twabazaniye umutumirwa hano imbere za kamera zacu cyangwa imbere ya kamera yacu. Murahabona icyamamare, ukigikubita amaso cyangwa ukimureba urabona nde Oji Papa Legend, ariko nanone n'umuntu mukuru. Urakaza neza Papa Legend kuri Turino. Nagiyaga nanone wibwira abatakuzi nanone bakumve, ariko kandi tuguhaye karibu. Yes, urakoze Gaston Ilunga. Amazina nkuko muyazi ni Papa Legend, OG. Arakoze cyane Papa Legend kutwemerera tukamuhostinga hano kuri televiziyo zacu za Turino. Bukaba ari ubwa mbere kuva Turino yabaho aribwo duhostinze icyamamare Papa Legend, wamamaye mu bintu byinshi tuza kukubazaho. Buriya abafana ba Turino n'abandi bantu benshi nyange nampura nabo bahagiye bambwira ati uzatuzane Papa Legend umutubariza ibibazo ntidushoboye kumumitinga ngo tube twabimubaza, ariko nk'abo munyamakuru uzamudushakira ahora akoresha abandi ama interview, but dukeneye ko noneho nawe azaba interview azabazwa. Hanyuma mbere ntara kubaza ibibazo abanyamakuru, abafana cyangwa se abakurikirana televiziyo zacu yaba Papa Legend TV ndetse na Turino bagiye bantu ngomba tumikire, ndagira nkubaza ikibazo. Turino TV urayumva? Turino bivuga iki kuri wewe iyo wumvishe ngo Turino? Yes, ijambo Turino really self explanatory, no turi muri Amerika. Turino twarashitse. Ese bariri muhiriho ndi barino nabo iwabo bari iwabo nabo bavuga gute? Nabo bariyo. Arakoze cyane umusaza Papa Legend. Rero ntago tuza gutinda mu kiganiro, ariko kiraza kwibanda ku bibazo gusa. Papa Legend ni muntu ki abantu ntibakuvugaho rumwe, ariko wowe wiyitande wakwibwira abantu ko urinde? Yes, Papa Legend n'umupapa usanzwe, umunyamulenge. Iyo mvuze umunyamulenge baravanga ntago ari byo n'umunyamurenge, ariko none kubera iki bagukosora tukosora? Okay, urebye mu byukuri ntago nakuriye muri Kongo. Yeah, so rero kandi izina umunyamurenge iyo uryandika bakoresha L. So rero ngewe uko risomwa niko ndivuga. Yes, so rero ndi umusore ukiri mutoya umunyamurenge, mu byukuri ushishikarijwe cyane no guteza societe abanyamurenge imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo nka Miss Mulenge World, harimo nka Mulenge Awards, harimo nka business idea presentation. Bira bikorwa byose abantu banze mu byukuri ni ngewe na murumuna wanjye Dr. Sam hagarariye. So rero turi abantu basanzwe, ariko kandi bifuje kuba bagira uruhare bagira muri societe nyamurenge. Urakoze cyane ko twibwira uriwe mu ruhando nyamurenge cyangwa se muri public no mu bikorwa imirimo ya buri munsi mukora. Papa Legend, iyo umuntu yumvishe ngo Papa Legend akabona Papa Legend ahita agira ubwoba, ahita yumva iyo cyane bavuze ngo nguriya Papa Legend, ahita yumva ko kera wamukubise ku karubanda bamushize kuri video. Ese nukubera iki wafashe content yo kumanika abantu ndetse bamwe bagiye bateshaguzwa, abandi bagiye bakora ibintu bisa nk'ibisekeje cyangwa bibabaje, wewe iyo content kubera iki ubikora gutyo? Yes, urakoze cyane Gaston. Sinzi wenda nimba wise wihuta cyane mu kiganiro, ariko kandi ira content na yitekereje gutyo gusa, abantu bacu, societe yacu igira utuntu turi funny twinshi. So rero nifuje ko natwe twamenyekana mu buryo bwa entertainment. So iyo rero uvuze ngo video zisekeje ariko zituma abantu batinya, ntago mbyumva. Nyine zirasekeje, none ikintu gisekeje ni gute kitari umuntu ubwoba? Navuze ko hari zimwe ziba zisekeje, hakaba hariho n'izindi video
ziba zisa nk'izibabaje nk'aho umuntu yateshagujwe nguhe ng'urugero hari igihe nigeze kuja gukora ikiganiro kuri channel yitwa ijambo rihindura ijambo ribeshaho bambaza ibibazo byinshi cyane bankoreza imitwaro yanjye ndandefanda ariko nabwo ni kwibonera nanje hari bimwe zo kuryoza ngakubaza bavuze bati kubera iki papa agenda kareba ha hantu umuntu yakotoye cyangwa se umuntu yateshagujwe cyangwa umuntu yavuze akaba ariho akata akaje kuhashira kuri content ye. Yes, mu by'ukuri ntabwo ngiye nkata nta kintu na kimwe nkata nta n'umwanya nabona gukata urabizi ko ibintu nize bya computer information systems nibyo nkora kandi bisaba ko utanga umwanya wawe wose rero nta mwanya nabona kujya kuri YouTube kujya gukata video z'abantu batavuze ibintu wenda bimeze neza ahubwo n'abantu bazima zira video barazimpa wenda nko muri weekend nicaye ntuje mu rugo nkadufata nkaduhuza nkadupostinga so urumva rero nta mwanya mbona gukata zira video mu by'ukuri. Urakoze cyane ariko muri bimwe nabajijwe ndetse bijanye na biriya bintu ukora bavuze ngo Papa Legend yaje gusenya amakanisa urabivuga hiki? Cyane ntabwo ndi umupasiteri ikindi kandi ntabwo nta mission nimwe yanzanye in terms of wenda muhamagaro wenda ngo hari umuntu mugira icyo mfa nawe iyo abantu bavuga ngo naje gusenya amakanisa how sindi umupasiteri ukoresheje amavideo mbese abasenya cyangwa se abandagaza. Gasto ubaje ikibazo cyiza kuri ibi bintu abantu bavuga ngo Papa Legend yaje gusenya amatorero Papa Legend ntabwo avuga numwe n'abapasteri turatuntu nkora ni utuntu tujye dutandukanye utuntu twabere ahantu hatandukanye hari genza n'abantu bakina ama filme hari genza na wenda abapasteri ntabwo naje gusenya kuko sinjye uvuga ari amagambo gusa icyo nzi cyo ku muntu ufite capacité intellectuelle iri hejuru cyangwa se intellectual conscience yiwe IQ yiwe iri hejuru abona ko turatuntu twigisha n'utuntu tuvuga ngo agatuti it's a holy place na hantu hejejwe na hantu havugirwa amagambo yejejwe ariko nk'uko nagiye mbona ubivuga mu biganiro byinshi iyo umuntu agiye ari akahavugira amaryogo niba ariko navuga agakora entertainment akakorera comedy why not ko social media hari why not ako kantu kata trendinga bityo bigatuma ejo abantu bikosora bitazongera kuba ese ko ari baba babivuze batinya kuba byagiye hanze cyangwa batinya brand yakiriye ako ka video kuko sinanje turatu video dufata nta mwanya nabibonera nkuko navuga. Urakoze Papa Legend reka tunyarukire ku kindi kibazo. Hari umushumba ndamukunda kandi ndamwubaha nageze ntya mbona araririmbye asa nkaho atabishoboye ati nyaboneka Papa Legend ataza kumanika wavyakiriye gute wayifashe gute? Nasanze Papa Legend come Steve nasanze Jehova Jire baranjana kwa Papa Legend noneho baranjana kwa Papa Legend noneho hey tukomere Imana masi. Congratulations, great, successful person. Abo mushimba harya wamunyusa ninde? Dr. Masengo. Dr. Masengo. Yes. Okay, nibyo bintu navuze n'ubundi bya brand. N'ubwo bwose dukora ibi bintu
abantu benshi baravuga Papa Legend ni umusitari cyangwa se Papa Legend aratinyitse, ariko mu by'ukuri ntabwo dutinyitse, turi abantu nk'abandi. Rero kubona wenda nka Dr Masengo yakomentinga kuri post cyangwa se ibyo yavuze akavuga ngo wenda hari biragira kwa Papa Legend, numva ko yabikoze mu buryo bwa entertainment bwo gusetsa wenda abakristo, ariko ndumva ataratinye kuko uriya ni umuntu wa societe yose abanyamurenge yemera kandi yubaha. Nteza ko kari akantu yakavuze mu rwego rwo gusetsa abantu tu. Arakoze cyane. Hanyuma kubijanye no kubijanye no nibyo, iyo uri muri community cyangwa uri muri public y'abanyamurenge abantu bakwakira bate? Mu by'ukuri ntago babona ntago bambona muri iriya shusho yo gutwika ujye uvuga njya ntwika utuntu dusekeje, ahubwo mbona banyubashye cyane bavuga ngo oh my god, niwe Papa Legend utegura Miss Mulenge World, niwe Papa Legend tujya tubona muri Kenya bagiye gufasha imfubyi n'abapfakazi, niwe tujya tubona ujya uha ibihemba abantu. Nta numwe njya numva avugira muri turiya tuntu dusetsa, ahubwo bose bavuga in terms of y'ibyo nkora like biri fatigable. Bese bifatika fatigable. Urakoze kutwongerera andi inyungura amajambo. Hanyuma Papa Legend twihuse cyane kandi tugana no ku musozo, urimo kuganira neza usobanura bimwe abantu bagenda bibazaho nk'umu Legend kandi nk'umu influencer nk'umustar w'abanyamurenge kwisi hose ndetse n'andi moko ndabizi barakuze. Abantu benshi baravuga ati bajya bambaza kuko you know you are my friend. Yes. Wari wabona Papa Legend yakuyemo agafukamunwa. Ndagira ngo kubaza ibibazo bitatu ku gafukamunwa. Yeah. Niki cyatumye wambara agafukamunwa kubera kutazugakuramo, ndetse abantu bakeka ko nta menyo ugira, abandi bagakeka nta minwa ugira, abandi bakavuga ibindi bitandukanye. Ico ari kimwe kubera ko bambara agafukamunwa. Ikindi wari wagakuramo. Icya gatatu urya gute? Umuntu yamenya gute ko wasetse cyangwa warakaye? Yes Gaston Ilunga, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo abantu benshi bambaza, yaba ari ku mastati kuri platform zanjye, bose bagira amatsiko kubona nakuyemo agafukamunwa. Ariko iki gitekerezo cyo kwambara agafukamunwa cyaturutse ku bantu babiri ndibuze gusobanura muri iki kiganiro, ngira ngo ni nawe wa mbere ngiye kwibwira. Hari ikiganiro nigeze gukorana na Dr Paul Gitwaza, sinzi mbara kibonye. Ndakizi cyane. Yes, icyo kiganiro nagikoze turi muri covid, abantu bose bambara gudupfukamunwa muri cyagiye. So ndimo ndakora intro. Na Dr Gitwaza arakamba. Nta ko yari yambaye. Noneho ninjye wari ukambaye, ndambaye n'amarinete. Iyo atarakambaye kandi ari muri covid. Sinzi wende ya ntabwo mbizi. Okay, komereza. Yeah, so noneho aravuga musaba gukora introduction. Noneho turi kumwe arambwira se Papa Legend ngiye kuguha iki kiganiro, kandi ntabwo nkunda gutanga ibiganiro, nkunda kujya kuri media, you know, nkora my exclusive interview. Wambara ugakoramo agapfukamunwa tukanafata n'ifoto nziza y'urwibutso nk'umwana nyine mpaye ikiganiro. Noneho njyewe ntinya covid, ndavuga se koko kubona turi muri covid ninkoramo agapfukamunwa wenda hari, you know, ndabanyuranje n'amategeko ya Amerika. So nkorana aranyemera avuga ngo take your time, nta kibazo, ndaguye ikiganiro udakuyemo agapfukamunwa. Noneho nkora ikiganiro namba agapfukamunwa na Dr Paul Gitwaza. Noneho bukeye mbona kirarebwe cyane. Ndavuga ariko umuntu wambaye amarinete, umuntu wambaye agapfukamunwa, Dr Paul Gitwaza ikiganiro kusiko mnihariye di. So mbona bibaye nka brand tu. Ntago Dr Paul Gitwaza yarakuzi before utambaye agapfukamunwa n'amarinete. Okay, twari dusanzwe tuzanye nk'abafamiliye, nka famille kuko no musinga nanjye ndumusinga. Yeah, ariko guhora vis-a-vis ndumva tutari twagana naramubonaga bisanzwe, najyaga ku rusengero rwe kuva no muri Africa, ariko twari tutaraganira gutya turebana. Yeah. Gusa ari inshuti ya papa bari baziranye. Uravuga uti kubera ko dukoranye na Gitwaza interview akemera kumva interview,
namba agapfukamunwa why not ntayigira content naho idea yavuye. So hari ikindi nakubajije hari ikibazo ugira ku munwa mu menyo mu mbese bitumuhisha iyo face? Yes, urakoze cyane Gaston. Wenda mbere yuko nsubiza icyo kibazo, nyuma yuko nkoranye icyo kiganiro na Dr. Paul Gitwaza akanyemerera ko nkorana nawe atandeye bisura, bwarakeye hari undi mu influencer nawe nakundaga cyane bamwita ngo ni Alan Walker, ni umuhanzi uri international cyane, anakurikirwa cyane, nawe Adreno brand. Adreno brand agapfukamunwa ntabwo abantu bamuzi kandi afite hafi 60,000,000 zimukurikira z'aba subscriber. Nawe najyaga mukurikirana cyane nkabona like biramubera. So abo bantu babiri nibo batumye mu by'ukuri mba influenced yo kwambara agapfukamunwa. So hari ibyo warubaje rese wenda naba ngiye ikibazo cy'umunwa cyangwa se n'amenyo cyangwa izuru naje gatatu twabona. Abantu benshi bakunda gukora udukomedi twinshi cyangwa se mu interview akavanga Papa Legend yakutsa amenyo. Ariko mu by'ukuri nta kibazo na kimwe mfite, ahubwo ni brand. So kurya rero iyo ngiye kurya ngakuramo, iyo ndi mu rugo ngakuramo, iyo ndi ku kazi ngakuramo, gusa iyo ndi muri public y'abantu benshi, kubera ko abanzi n'abatanzi, nkomeza ku maintaining ya brand. Niyo mpamvu rero ntajya nkoramo agapfukamunwa. Uwo urakoze cyane. Uwo kagukuramo muri public cyangwa uwo gufata ifoto utakambaye wabyitwaramo gute? Ndumva abantu benshi baranzi, by the way, banzi nta gapfukamunwa mbere ya covid. Hana amafoto yanjye menshi ari hanze kuri za Facebook arahari ntakambaye, ariko mu by'ukuri kuri ubu ngubu mu buryo bwo gusigasira iyo brand, numva ko bagakuyemwo urumva brand ibisubiye inyuma. Urakoze cyane. Reka tuve ku gapfukamunwa tugane ku musozo. Papa Legend, uzu postinga utuntu dusekeje n'utundi tuntu dutangaje. Muri byinshi wa postinze, ni iyihe video yagusekeje n'ubu utazibagirwa? Yes, urakoze cyane. Hari video imwe yansekeje y'umupapa, ntabwo ndi bumvuge mu izina, hari mu bukwe. aravuga ngo ino ni gift mbahaye kugira ngo muze, aho yanga avuge mujye murya, aravuga ngo muze murya. Ni inshuti yanjye mu by'ukuri kandi yaramfashije muri Kenya ahari. Much respect, ndamwemera kandi ndamukunda. Aho kantu kari funny cyane, niyo mpamvu nagapost, ariko karanshishije kugeza naka kanya karacyansetsa. Muri zira video uzutwika mugani wawe uzushyira hariya, nta muntu urakwemfuriwe urakuvamia cyangwa yani urakuvamia, yani urakubwira kuraho ibi ni ibiki wakoze, nta challenge uzihura nazo? Mu by'ukuri nta challenge nahura nayo kuri utu video postinga, kuko n'utuntu dushimisha abantu kandi dutuma abantu bamenyekana. Gusa hari umupapa umwe uba muri New York, niwe umunsi umwe yambwiye ngo rwose ukagira Imana, hari akantu nabonye wa post ujye ukoresha cyane, uramuzi, ujye uvuga ngo ngayiwe, uramuzi. Uriya mupapa yaranyandikiye, aravuga ngo kari akantu karatrendinga cyane, video hafi ya zose ukora ugashyiramo, none ongere neza bazagakuramo, ariko nta yindi challenge nahura nayo. Hanyuma ikindi nanavuze ndakubwira cyanyuma, ndakubaza nako ni iyihe video wa postinze irakubabaza n'ubu bitekerezo kumvura babaye? Video na postinze ikambabaza, hari video y'umusore, nibagiwe izina rya, ariko ndumva icyo yarari muri Kenya. Yari kumwe n'undi mukobwa, ntabwo nari nzi ko uwo mukobwa atari umugore wiwe. So barimo barashima, arimo aravuga ngo hari abasore bavuye muri Canada baraza bafata Airbnb mu Rwanda, noneho Kanyana, uwo mukobwa twanga ngo ni Kanyana,
noneho ngo aramubwira ngo aze kubimukira baryame. Noneho ngo Kanyana ari inshuti, simenye ko Kanyana ari umusore. Iryo jina Kanyana nk'iry'umukobwa. None nkagira ngo umukobwa yabakamasa ariko ni Kamasa cyangwa ndavuga yabakamasa wenda bahita gumva ari umugabo. Yes, akabidonza agapostinga bazakumva. Twicaranye gukamukumbura tuja mu Rwanda twabanye n'abanyakanada bakatubwira turara ukubiri na Kanyamba, habwira nti bishoboka ati turara ukubiri na Kanyamba kubera nabonaga tubabangamiye, akaja kuryama mu cumba kimwe nanje nkaja mu kindi, twabona barasinzire nkaja kumukangura niki cyabaye ntaco nuko nagukumbuye narenkeneye ngo tujyame, tukaryama nabona bugiye nko guca kabyuka ngasubira muri ca cumba. Nagize ngo none akajya avuga ngo se kubera ikindi ubimukire kandi Kanyana ari inshuti yanjye, ndashaka kurarana nawe, ntabwo turakundana cyane, turi inshuti. Nuko noneho nje nkagira ngo arimo aravuga wa mukobwa uri imbere ye, nkagira ngo ni umugore wiwe bashaka kubatandukanya. So noneho ndagapostinga nyine byari bisekeje ko namara avuga ngo harimo ngarabyuka kakanyina kakajya kureba Kanyana, kakabona ntabwo kumbuye, akongera akajya kuryama, akongera akagaruka. Noneho ndabipostinga baza kumbwira ngo buriya abantu bategereje ngo nabatinganye. Yari umuhungu ku wundi. Birakubabaza nkuko nabandi inshuti yawe. So byarambabaje cyane mu byukuri, naramusabye n'imbabazi kabisa, ndavuga ngo I'm so sorry, ntabwo nari imbizi. Nagize ngo uyu mukobwa mwarimo murashima uri imbere yawe ni umugore wawe, niwe bashatse kugutandukanya nawe, ariko I'm so sorry kabisa. Kumbura turi kumwe twicaranye gukamukumbura tuja mu Rwanda twabanye n'abanyakanada, abantu babaye hanze sinzi kibazo bagira, bakatubwira turara ukubiri na Kanyamba, habwira nti bishoboka ati turara ukubiri na Kanyamba kubera nabonaga tubabangamiye, akaja kuryama mu cumba kimwe nanje nkaja mu kindi, twabona barasinzire nkaja kumukangura bukangutse tuvugane niki cyabaye ntaco nuko nagukumbuye narenkeneye ngo tujyame, tukaryama nabona bugiye nko guca kabyuka ngasubira muri ca cumba kugira ngo tutabangamira abantu baducumbikiye. Ariko ndashima. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, Papa Legend, reka tugushimire. Ariko tugana ku musozo, ijambo rimwe kuri Turino n'abafana ndetse n'abagukurikira, abafana baba dusange bazaza kuri Turino. Yes, urakoze cyane Gaston Ilunga. Ijambo rimwe navuga kuri Turino, mu byukuri ni brand nini cyane, niyo mpamvu ubona mu munsi umwe igira aba subscriber 1000, video imwe wasizeho yahise yuzuza conditions zo kugira ngo we monetize kuri YouTube. Rero abantu bagende bakurikirane Turino, urabizi ko wari ufite n'undi brand ya Teresa wa Yesu, uri mu legend w'abanyamulenge, mu byukuri abantu bose barakwemera kuba rero barazanye Turino. Abantu benshi barayishimiye cyane kandi irimo irabikora neza, navuga ngo courage kandi ibyiza biri imbere. Jambo rimwe ku bafana bawe. Yes, abafana banje gahunda ni yandi ntugasaze, content ni nakagaruka, buri munsi dukora innovation, dora tuzana ibintu bishyashya kandi hamwe nawe ndizera ko tuzagira kure Papa. Urakoze cyane, reka tugushimire kubwo kwitaba ibiganiro bya Turino, kandi tugushimire ko kuva Turino yatangira nibwo bwa mbere uduha ikiganiro, ariko ikiganiro nakagaruka twizere ko nidusubira kuguhamagara uzatwitaba. Thank you, very important.